ebyobumbe ki nibikwikibwaho Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za kampuni ezikucirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati muri East Africa. Nikutangira programu y'ebyobwombeki kandi omuhereza ndi Prevence Agampurra. Erizoba twasharamu ngu tukwereke aha twakubasa kwombeka karina. Waza kwombeka karina noba noyetaaga ki? Waza kwombeka karina n'ebintu ki ebyorikwetaaga kugira ngu ogiha musinje ogisye aha kutureba ahi twemerire. So erizoba ntija kuganiramu na Engineer Jonan. Engineer Jonan naija kuba natuganirira aha twakubasa kwombeka karina n'ebintu ki ebiturikwetaaga kugira ngu twombekese karina. Ni materials ki eziturikwetaaga kugira ngo tuombekese karina. Omuhereza ndi Prevence Agampurra. Program egi nekushikibwaho abakiboko mabati. Abakiboko mabati nibo bakwinira amabati gonka ago buhangazi. Nibo bakwinira amabati ago kubasa kugira ngo oshakaze enju yawe hagera eryasisikara bagaruke barikugaruze otashashwire. Engineer nakwakira program y'ebyobwombeki tweyanjurire deno tushoborere nitureba ngo turi ahakombeka karina. Nice kiri kwetaaga okombeka karina. Tuza kutandikira ha musinji. Nakwanye nabakira amazina ndi Engineer Muchunguzi Jonan, I'm civil engineer. Okutandika kombeka nangira ngo banchi kutemeremo tajya ngo tanjiro ta musinji. Inenge byo kwetenga utakatanjire musinji. Cyo kubanza no itenga kubine itaka. Land ownership. Banzo kufune itaka dino bone kuteka teke ibintu byo kurataho. Itaka eryo shome kwa ndingana ki? Nichirigirira icyo rukwenda kombeka. For example tuyo ononda katujya eweni kombekeje karni ibiri noenda kombeka karni ibiri. Karni ibiri mangu buri munaka kuba kariba karni abajya mu karni ibiri bati karno kuba karni ibiri tumensa ngene floors ibiri. So ko kanka cyenge sabantu konka okombeka karina icyo rukwetenga kuboine itaka tukuma fondi ngana ki kujirira size y'ikizimbe cyo kwetenga kombeka kandi cya mugashoki. Buri kizimbe kino mugasho gwacho. For example, this is an apartment. So apartment nebe ine rooms in measurements zazo and kujirira size zo kwenda kombeka nizifite nga itakeriyo ine. So cyo kikuru munongi itaka. So hate jestami ahabuhango bwa itaka kwingana ki? Jestami ari plot ya 10 ari 10. Futi 10 ari 10 kungamba 10 ari 10 abantu bokucenga mazi. So nukuri kwingana yaje yayishitawe. So hati nafunitaka ekindi njanyongeraho kindi ndukiteka teko mbirozo kugira ngo ndandike kombeka karuna yanje. Umbriyo wishire umutendere ebonire no mburungi. Oyine kufuna cyo kwita ngo ni building permit. Otaka kozire byona kutandika abukuba oyine kufuna building permit cyo kubanza ene cya kandi oyine kufuna geotechnical report from a recognized laboratory. No timba itakeri or testing or tamara laboratory testing kugira ngo ufune ekishani cy'ikacho musingi gora designing. So buri itaka omwanya takushana no boyine yinembera yayo aha ya mizi inaha ry'urukiri inaha ry'ishenyi. So ko gukora tests umanye itaka rinyinde rinkoza kombekaho ryo mu kikachiti then o designinga omusinje murungi ogukubasa kuguma gakakwata ekizimbe cyo kwenda kombeka. So mwene ntakatire musinje nyene kubanza nachebera itaka. Ina kubanza wachebera itaka ndio compare zo musinje ngo kuza kutera harakare. You kweta geotechnical report. Yes. So ko kweza kufuna ekikacho musinje ko kuza gukora then ukora cyo kweta plan. Architectural plans and structural drawings. Hatezo baz ozitwara mu local committee nebereho ba engineers then bakora ki baza approving no ba base njari technical report yo abahereza nana ikikache kizimbe cyo kwenda gukora plan yo abakwatsa then bica nabo bakora survey bari kwera ko mazima itakari kwenda kombekaho size n'ikizimbe cyo kwenda kwikomikizaho then bari abarano baherire ikintu cyo kwenda kombekaho nikiba affecting akita then bakwa approving the drawings bakuguidinga then
kufuna ba engineers bawe uyombeka tandika kombeka ejo plan njanje funanta njihahi encostinga kiri kwingana ki ni nyonka nyawo ni recommending ngo plan ejo noje waba architects no tweta abatezi ba plan abantu bakohereza plan then plan ejo ngo ni kudutwara mu committee eja approving yes so architects no ba responsible for all the architectural drawings and the structural drawings. So twareba okubo initaka twareba ko ricebeza twareba kufuna plan twareba kutwara plan yo bakaja approvinga nice kindi ekinshemerire kuba ni ntunga ntakateka tekero kugira mu nteka hwece cyombe ikido cyose mfano utunga no kumanya ekika cya materials zo rukwenda kombekesa materials zawe zo ziri hihi so okwahi kwa materials jinchukuya mukora budgeting yawe umaze kukonka naza kutandika ekizimbe nyine kuba nyine sente zikungana ziti abo kuma materials ziri hihi oncho basa kuchendeza mu costs zaba zirahare so now you need proper planning budget budget ni kuyambe ku guidinga kwa mwatandika mwayombeka umusinyi gutaka hwire oti sente zampa abo kugira ngo toramagire mu materials zinzi ku rugahare ukabanza wa saving ekikumara songa wabo save wabo imenya materials zo kwenda kombekesa aho ino kumanya ngo materials nizi hankahi then tukakuyamba ku planning akurunji hata biro kwetaga byona nabibona biri in place nisha natera musingi ki kugira ngo unyumusye cyombe konkeki kitakiro muhanda kikantera natandika ha musingi cyogwe natera musingi umusingi client hiyo kugudetermininga hapana abo kuba ko kuba in plan approved kimenza ngo bakakora survey bamanyita ko kuri bad designinga ekikacho musinge kwetenga kuzaho so at engineer wawe no wari kumataringa konka ekitukuri recommendinga umukombeka storage buildings kaza kanyina oyine kumanya ngo omusingi gwawe ahine ekitukweta bases nenka koloma yo kushitami lebe ne base yayo ejo base kina cha base kirigera design measurements zaba kwereza plan konko buringwa ekiche munonga to recommendinga 1.5 meters depth echo nekiche so tokubaza kugira ngo wayombeka karina watimba futemwe futibiri nka kugira ngo unonda kugira ngo cyendereza shoza apana so oyine kutimba base erukwemarira konke kiche munonga eyine kuberi mitemwe neshicweka ahansi natimba mita yanje mwene shicweka ni bintu cebindi ebinshemere tuganira na ba engineers hati kosa hariho abantu bari mbatwombekera amaju ombyaro konka batari ba engineers abatendeke so hati nyonko muntu nindeba ntangu engineer wanje guyanyombekere kitaricho twatimba mitemwe neshicweka kuruga hansi uburingwa bwayo nice kinde kitwija kongeraho kombe kugira ngo twasetting ubwo musinje guhamire uyu musiyenje nkeje nicereza manze ndabye heki nizo kushobora ikigo cyo wabuza ni cyango azamwe tukucetegereza okucyakubaza kutu affectinga konka aburungi okombeke so muntu akwantu yita ba engineers konka tutaru buyara kugenda yaza he akiziya imbe akega kwato mwiko akamenya kushoma plan wena manguro gwe ni engineer konko mburungi nimba nisaba ngo mushire abantu abakwenda kombeka mwena mushire companies zikombeka construction companies abamwe batekatanga gukoza construction company nguni kisera munonga akunga n'ikintu cyorobi kuko zaho nabandi nabanda sente so nakuja echamani cyona ninka okori kubagininga ngeri yo kuganira yakasente kanje nyine kachemwe n'umushano basa tenyimbaza so ni shabangu buri muwendo kanda kombeka aronde ba engineers na munonga construction companies zikagira abatari ba engineers bakumanya boto bakuhiharo baje bakapikingo babine abakugu so icyo nkushira companies ziri in place then company ejo ko kiza kwanka engineer no so batafana muri company kari ako ino reba ngo umwe nkiza kugumira konka cyorobi hati ino muntu wakweta ngo ni clerk of works hata nakutwara hari konka nico kirunje fune cyo rukwenda clerk of works no muntu uri kuba yasayite kana no mukugu
asumye ko ari mu kugatendekero mukombeka nuwe mbe nakareberebi karako vax nabari yarabazurwa client ninga sogo cyombeka hati karako vax woguma nareba atkonke cyakora boss wanje ticho ninga ufuna ba consultant no basa kufuna engineer wawe then ugenda ukirira company ije kore consultation works yo erebe jiro engineer wechi wakora ticho kandi yo consultant takwete ngangamaza gareko wakira ndaza kumujya tabakora kubi we nasuna haburaho engineer sahejo amujya tapana kurjira drawing ije kugamba nejera ngo oyine kutabura enkogoto siminta kashawakambwe otemuka huba ibiri na ezamabare nakahuba emunesho kazo mushenyi hatuwe ayamba kugambrogwe ako aba engineers abamwe bageze gukora kakereza bakora speed kugira ngo benda ba saving akasente bahendera bakozire imirimo itashemiri so mishurunji wafuna consultant harubaju atari engineer wawe yitsigere ninga shi clerk of works then clerk of works akaguma na rebuza aja tunkati wakoraje engineer twazoti umuri obushire akuba agreement ndikwe rugamba agreement yitwa bameki the drawings architecture and structure was tamburaho no tambura kurungi mbene kirengo oyine kuto karebi consultant ayambe kurebuza emirimo ya engineer yakora aho noza kufuna ikirungi nubura nakwetombuye ekindi kwenda toka kinyihira yoje ndya ha musinjogo ninyando mpe measurements naza kuyumutyogo musinji ninyetaga simita kwingana ki ninyetaga itafari riha ninyetaga amabarga kwingana ki ninyetaga roshe kwingana ki kugira ngo musinjo gundi musye gutakija kundetera ubuzubu ekizimbe cyanje kikangwera kitakahwiriyo okay plan ede cyo kwita mu specifications ezo specifications nizo ndukwenda hata uno ukubana plan chikuyambira so buri plan yona ine spoketa specifications na mnonga ka plan wagire mu rubazo rwaho nima kucyanga kuzihandika ba architect so specifications ezo yo buri musinjo go kuzakora ninga si buri koro muzezo waza kutimba no ba design injira measurements kandi naho narajanti echo kugira ngo oyine kutimba not less than 1.5 meters echo njwati nacho cyandikira haho then cya kabiri abakutero ratios zora kozese then mu ratios ezo ziziri mu classes concrete eje ine enkogoto ine classes zayo haro class 15 ukijo nebirge nafu ejo tuba kujuri recommending ngo ojikoze sanzo musingi ene enkogoto hata ejo class 15 ne yamba kugira ngo niyo rukubanza watimba kari watimba bases zawe watimba musingi akwa arokari yake ngo gutakubanza bashukaho akono babanza bakashikaho kakwenda kuyamba ngo ntehimba birarete kuteko mu base zawe tiyacherenya teri direct no contact na nita nashukaho nero muce naci na ratio ya ni wakweta blending layer so blending layer ni chiringa kubera class 15 so class 15 ora yakuri recommend ja concrete class 15 na mayisanka ubwire binja umuntu abantu babyumva ko sasa kahuba side konka hero tukeda gauge box those in measurements nungi so tukhendeka it's like for example jirana okufuna class ejo harijo cement itukozesa na yere mebika so tingwenda kwa exactly ko kandi nyuma yinda wabo in the plan when yakukuna mutatu plan is ya head na niza kuguidinga ko yenyini tinkwenda kushobora abantu barata kureba na miso ibinkwezi biryo muto gwanje abo kuba wakosa cement kaje mu CM1 ejo cement very strong kandi ratios nizihinduka mukora atabure n'amabare n'umushenyi na wakosa CM2 nayo ine ratios zo kwihinduka mu na CM4 ni cement y'abantu baburire bakuzinga kozesa hati kandi je ka CM4 nanyiza kwa ratio ya 1 kora kashoka muka cement 2 3 ezo ni kahubisha za mabare to 5 so it is 1 to 3 to 5 joni kahuba simya kashoka muka cement kahubisha zo mushenyi na kahubitano za mabare ejo class 15 era bit week konkane yamba kugira ngo yateka holeya
washwika itaka emitembo yarete kiyaza director witaka so no itenga blinding layer ekindi oyitenga bases emitehimba Yes. so emitehimba Eje mtehimbwa neri ya chika chinyenda kumanya emitehimba beje ejo mtehimbwa. tinda base njara company neha Yes. company every mwana basa gukora umutehimba Yes. with string there required konka haro sizes enche nabwe kugira ngo umuntu preparing Yes. bases singa kwesa T12 tukozesa T12 it must be it can be a square a square base, it can be rectangular base basing on the design ebakweleza kuko singa kwesa T12 yeah okusinga Okay. aba nka carnage akuba cyangwa munonga nka yaba yezimbe cyangwa basa kweza nka T16 ushange niyo enafu abo koko mizo kuza kwimusa nzizi zamani ushange no kosanka imitemba ya T20 T25 T30 ya konka So bwo kusinga hato mushenyi twije tukoresa chika chikozo mushenyi ntumangwine beka twino mushenyi ogwenyanja twino mushenyi ogubatimba omukishara twije tukoresa mushenyi ki aho aha musinje gwitu. regions zitakushana ziri mishinye takushana Yes. konka ni kirungi wakwesa lake sand in concrete akuba tumuntu tugamba mukutandika umusingi tukozesa concrete works so concrete yonka no itenga lake sand no itenga na river sand it can be lake or river sand yes but at least nimangu buchweke bingi bamwe bijera hachiti wademjera nebere sizono konka hachire harimo mijera so lake sand niyo nungi wano tabara concrete because plaster sand it is in silt nyingi ne hwa mani munonga umbire bugufu ndeba yahwira mani but lake sand in forces kubasa kuboninga kurunjina na cement ejo na aggregates amabari so lake sand is better. So amabare nago gine beka hari amabare ginkureba gari ya braka hari amabare ginkureba gine kare ndijo aha musinje twakoresa amabare warebe hari haka ifumo kugira ngo don't judge book by its cover. Yes. Hina ichweke chirumu amabare gatari ga black but got strong konka omukwetegereza kwinji agamabare garamuru wa black ka black ngagagumire munonga so mwene wafana amabare ga black and then ga size inche Yes. tukuterebe kugoto washanga atini kugoto ngunuzezo determine njara size yo kozesa okusinga half inch wano shika concrete half inch niyo nunji nere kwa hino kwata speed na nama na mushenyi na so wano utabura ne Yoruba akobona kwesa amabare mahango tukufuna murumo murunje bwirume so umushenyi namo barubuke bwo burunje then hina nabanda bakwesa stone dust hinabatine mushenyi yes suppose na yitwa akozire ina kire mukobisheka byambare. Yes. Wasoko n'umushenyi gwa lake sand gukubure na river sand fayagan namazima konka wafuna stone dust koze ine particles inche na yine nebuka kandi ofuna particles inche wasa kutabuze ejo kandi ofuna cyo kwenda cyane. Aha so hatwarga ha musinje no twenda turebe ni itafari ki eriyara nateko mu musinje eriyatandukana no musinje gwanje omusingi ayo tutakagira itafari nebuka kiga amatafari agutwine deno tugambire ni itafari cyo twine kuri musinje twine concrete solid blocks twine concrete hollow blocks twine interlocking blocks twine clay bricks twazo musingi mu kudesigninga foundation. I strongly recommend ninga shini pamyangu buri muntu wena bakombe ko musingi ashimekwa nakwesa clay bricks ninga sho butafari wo bucyo bwibumba abo kuba akatafari no kareba nikache kandi gine kuba gwokize burnt clay bricks nigene ubuhangazi winjo mwitaka imyaka nga 165 years naka katafari wakazika muka sporting wo wirobe no kashangayo so ebizimbe bitukusinga kombe kebi bine life expectancy y'imyaka nkaga ananeta nari nkaga so norenga katafari wakakoze zoko nijo nkaka chiristede so nkaka chiriye so wano mbiko musingi no yetenga amatafari agochiza gibumba akwangino buhangazi winjo mwitaka wako esa agago atinka ntombecha sa ahiguru superstructure ntukozesa
hollow blocks concrete konka omwitaka tuzukwangara yo munonga abo kubega cement le no wirebo yebwe kwangara ekinje kahwamani ejo niyo bakugira ngo wajiteko mwitaka nene nywa mizo munonga ni akakora ati ne absorbing munonga mizi n'ikirungi kuko kuruteko mwitaka omuspeed yo nduguma aho kuba cement ne yetenga yabe cement wari exposing amizi ne kwata so ni tuntumenya ngo wari to kumwitaka ne kwata speed konko ombire buri ngo kandi ni karufa abo kubaniriza rate chuwaring ne kerenga kandi danka kushisha nizgataka kushisha so ni tukirungi akatafara ko kabene kanyamizi kagabike so norengo eredi ndukata mizi munonga so kandi warikwesa ndiza kushikana hamani so as blocks ezinde zinagamba ohiro clay bricks nzetenga higuru ngo musingi ukose clay bricks kandi nabwe nikirungi as clay bricks waye bikoto musingi ostere plaster and plus ejo wajiteka mu waterproof na kintu kirungi no wayongera habugumu wo musingi gwawe so waye biko musingi nicyo nyukoso bitafara wibumba bwokize kandi ubutere na plaster no wayongeza abuhangazi bwawe wita bwikizimbe cyawe so twateka mu itafari ryitu eryibumba ni ntwara bwireshi kugira ngo mbanze ndureke setting mbwene kutekaho kutandika kombeka enju yanje kwimuka wano yombeka emisingi tikuteka bwinje munonga abo kweza kombeka wakastinga columns zawe then ukoresha kwita muri backfilling konka ina kanda kutwasige nyuma utaka tanje waheza kutimba ibinebyo byo muzingi gwawe oyine kuteka mu kwita mu antitamite abo kuba enchebebe nzirira hanze munonga hato umwe enju nzimera mebikungu kandi kirungi wabura bizemu antitamite mu misinge yawe yona na base zona kugira ngo twere nje takaza mwenche bebe nacho abakutureba mutsasa rako kakatebera mu kandi nikikuru munonga wabo ukoze so kokuza kombeka misinge yawe cement tekutwara bire buri kusetting apana esaha na 8 nzikumara then uchiza ukora backfilling no yombeka misingi then umushana na 8 bireka umushana na 8 zaza kwaho ujo ukora backfilling then backfilling no kokombeka misingi no kokomunda umundo nta yekira na hero rekina cyo ncinjwana ukora backfilling oshiko kwitaka no koshiko kwitaka batokusinga mara muni kuri recommending wana ukora backfilling oshike mara mu kugira ngo wawo no compacting aha no itakagina pressure azno so te komunda kandi itakartere kuri ya hero kugira ngo hata feeling so nicho feeling hero no munda the same time so nchiyamba musinje gwawo kuguma with stable so ishara na manana zikumara cement neba ya hamire akwa kokweza kombeka tirikomene ngweje misingi aweza kombeka erizo nyincha kare ebizibe byo nijo bichuwaringe bisika okuchuwaringa cyangwa kubishuka kubishuka mizi ati no wayamba cement ejo iyo wayombekeza kwata mangu so while making foundation plinth walls nichirunjo chuwaringe then chikuyambe kufunesha rungi so tware wo musinje netwetaga emitehimbwa netwetaga enkogoto netwetaga omushenyi gwenyanja ninga emjera netwetaga amatafari agibumba agokize ati twarga aha musinje gwitu twaza aha kwimusya kizimbe nekika kikitafari ekinshemeye kuba ninyemu kisa kizimbe ningashi omwitafari eryo nshimeye kuba ninkoresa mushenyi ki okwimusya kandi nshimeye kuba ninkoresa materials ki ezo kwimusya ati awa ata no wargar karina ine step waguruka kokweza ku backfilling atatu yo ku backfilling no kora compaction ukwigatire litaka ninga mara mayo washukamo denesheza kuhama uteka ho hardcore ejo layer y'amabari hataga amabari gizaga yambaho kugira agamwe nore moisture neri yo mwitaka ngasi moisture ufuki no bija bu rising abuzahigura mu kizimbe cyo kushanga kwizimbe byante bimwe anka umugozi watayiriza hanso mbisike bikwambo
usanga nke erange yirire Eriyo ne ariko aragaragara nicyo kikuretera icyo baba batatireyo obufuki kuko bwo mwitaka tuna ni natine kasepa ko waguruka ko gukora hardcore watu ko hardcore oreta nko mushenyo feeling ahiburi hardcore kugira ngo bene kushika twakweta foundation oversight slab slab ejo niyo kutantira ko kweza kujushuka niyo kutanga kombe kebizimo byo byasigaye bahiguru hata wota kushira ejo slab obwiro bumwe noshanga obufuki bwaba bwingi munonga bwatera ikizimbe cyawe cyaho amani wako kushira slab akwa slab ejo okeza kushuka hardcore te walenga hardcore kushuka blinding ire ninga so feelinga ozaho umushenyi ubwo umushenyi ubwonka nibiza guyamba uko agamabari nabwo nyineshika ninga no kwa Alex Idol nubwo kwesoko gwa plaster abo ko shoro kufa no kwiza no one parking hardcore hari musigara mu za spaces at spaces zo no feelinga oziyawo then nahona hardcore compacting ojerevoringa bebitse kujerevoringa otekesha kweta mu DPM damp proof membrane ninge chimu kweta kavera ataka kavera ko kaza kateka ho mukachini kavera nako kineshika kinshi bakanita kine gauges gauge aro yukweta un gauge 1000 ne ino mu rugumere so je niyo nunji then ati hard ko ziyambaho amiza ganagara gumwitaka speed gafutambura gacendera mu ibare turi kujya mizo kunyamiza speed hatso guhendera mpora then buciza bushanga kakavera ko watekaho no ubukwateraho then ocheza ushukanka guto yawe waheze ngo guto aho kuza kureyingire ebisike byahandi bikuza yigura ayo twita ngo damp proof course aho noteka ukale yakakashenye kace ombisike bikuza kurabera then hariho abamwe babulira no koyisa kakavera kenyini kutwagamo katatiranzi batarona damp proof course ndize specified dom katare yo ne kona ukozesa niyo nunjejo hatejo itakufara yoro bana kubyamaho ati nchemeza ngo obufuki wabutandikira hardcore wabucendeza yakakivera bwacendera bwa slab ya concrete slab bwacendera hatna na water na DPC wataho nayo ukwatara so aho no utanga kombe kama tafarga ogwanumbuza nyawo ayebare iwogumira nanye aha program yebyo gombechi program eji ninjira mwagere banguti yaho ayo ndiza kweyongera orwa gatano rukwija tugumize mu engineer kutushobora aha bikwatirine no kombeka echombeka nkechi cyoriyo no reba omuhereza nabandi previous akampura program eji nekutebwa musente abachi wako mabati nibo banka abarukugambira ngo bina mabati ago bahangazi kandi amabati marunji agor kombekesa otagizire kwemurgunya kona otagizire kwefuza kona program eji nebero hobo rwa gatano shahemwe zomwe bazyo hande jagarwa mu buru rwo kubanza shaha mukaga zihangwe darakoronje Ebyo bwombeki byaba nibikwikibwaho Kiboko mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati umuri East Africa.